Hadin waki paj ba wa chong chnong yong ka panthor lang ten mo plang mustem yong no waki wide ki wa ba po ka West Giant Hill district damat ki ye chak ta ki yung kisem kamju ki hali ki panthor wa rep ba ki ha uslap wa upriya wa jor ki badja ha ka santri uni ubanai ne ka singini liang MLA ka tujwai constituency wailat miki shilla the hero cha ka yung kre ka mo deputy commissioner hajwai wa chim yu khain na ki bor district wa do kat wan i chak ta ki wa chong chnong na do ki yung kisem kamju ki thaurem khnang yo yele open smart u e rap cha ki wa chak ta hadin wa ye chem wa ki bor district wailat miki shilla da khanau Cuman ke yang ni hadir ke tu kejingja ke santri kuat em kejing hab yang pria uslap wujur. Ni liang yang kamu dia jing tiba labun tu diki cnong ki wada kam tam ti be ni do por wo wa yu ba. Te pun ki report ke wan mo to wa da cha penjot dan ni da ta wa yang ki ni nong rep wa rep yu ba kam tam bat kam jo la dia le ki report wa bun ti diki yung ki wada pai na kejing dat yang pria. Dan ni kejing wan yang to nem tahu kali ko kaman kat kam ga assessment ge yoki ka mod kat wan lum le kan chnong tu man affected bat ki jing pengkre ne yang department bat hejo ipor ban jo ki wato wa ki jing erop to po ki but cha ki ni wer cha ta ka meeting hin ni mi to ne ben tahu wan assess ya kan ni kejing ja ko dep ja ni santri kamu man kat tekat kamu report ko dia ni ni ko de yang to em kamu kende ni ki chnong ke man affected ka wi to ka mustem ka panthor langteng ka MG 3 MG ni ki guru ki wa MG chnong ni nawi tangwa ki hali ki chawi kaman for example em guna so menting tangga ke yo ki panthor langteng bon kam ki tegi bule em kamu plang ke dem tring ke yong no kamu berni kamu sakhya hoga samano dekat kam ke report apa West Giant Hill district to ki ar block ke man affected kate to thalas ken block waka amlar block te belum lah kat kam ki report ku de yoi almost kam list pak khat nyamut ki farmers ku de man affected ku chakta kam ai jing to wa ka jing hukuba ki wada chak penjot hukuba ka area ko wada yoi to ka total crop damage hectare to ka chispa le pawi point ruar hectare kani to ka area ko wada man affected but hejing to mo ki yung ku chakta ka jing dat yung pria ku da jet ku da pai ka da man ki kam so how so yung le phau ar yung to ham plang san yung ma thor lang ten ar yung hayong no ban san yung hom step kini to ki ko de cha affect ha kan ke jing ja ka san de yung i de malumala ka ne bha hab sia thu pi to i hat ka jing ya ram yi u e kat kam ki a ki kan don yung ka ne ka national relief fund mo tadi em hi ka guideline ko have to follow te ha kan ni to la da calculate dia ka total area affected with the amount ka wa cha gi kam man ka ni to 8500 per hectare the total area affected is chispa le hawi point 2 into 8500 the point ko kam 11 lakh 18,770 dan ne khat vi hajar khat vi lakh khat pra hajar nyau spa nyau phau một cái ni to ka một ka among một ka gan ni ka i ko de chak ta kini ki crops jing to yong gan ni to nam kong hi ka mong ye phi ba i hab ho e jing hera bi kham tam he jing to ga disaster management te i hab bo i kat kam ki kai lai te nya thu ba pi bon se ni na ju yo i ka complain wa to wa duna le me kam mo bon ki jing e henry ki nga kwa o pentim i pai ba to i le một hab bo di kat kam ki tai ki kendon ki wa man ka ju ye wa ro mo hab bo di ki tu ka wi to ka te te ko arun he jing to wa tu ne ba im ye i pentam na ne pun kat kam ka tu ka mau na di ki area ki wa ki cha affect ki te ka tu ka among yo ki te na lor nai te ngan na liang yo nga ta daw ya kala mo ga na liang yo state government kham tam he jing to agricultural department bo yo thu wa ki lat ku ki kham tam u em ka jing rap ye ki ni nong rep ku cha ta kham tam he ka kham tam ha ki wa hadu kam ong ki yo de tam ni sembe te la to na liang yo state government perchang bo yo ki go ya rap ye ki ni sembe khnam yo ki rep how do you na lawan to hejing to ni the kamar yo ye chami tu ki officer tu ter yo ni ki report ki ro tan liang yo ngada banjuro ya ke department wa omo to wa immediate relief to smart pelai no te da de pong ki le to kham tam ni ki yung ki sem ki wa de jet da bai te ki kham tam ni ki tin ki to pelai no te de pong ki bai next week to u pelai no ki tin te ju ipor pa wa pi le ni no rep ki yo i ki wa cha ta wa
siang tuไปพี่ตอบกับ process yang department ขับหลายก็ในผ่าดาวขับชาวไวสรุวีดาวขับมันสเกียดอย่างที่กัดกำรีพอร์ตปัดกำโจโยผ่ากี่รีพอร์ตชิลล์ for approval ยกประหลัดยี่กับฟันแต่ในเรื่องยงงานระดับองค์ยงบุญดีเนาะในบรรดากันนี้ในบรรดาจริงๆต่อกันนี้กับฟันแต่งาว่าว่าปีเล็กน้องเรียกยงอีมันกี่กุยายชาบัดงาอุบันจูหมดอชัวร์อย่างที่วันนี้เรื่องยงอีกุยกล้ำมุสอร์การกับประหลัดยี่วุฒิขนังว่ากี่น้องเรียกยงอีอะไรอยู่จากต่าง